suknu le sero u chevela zo na thak te chet na khan suknu an la lirthei lawa Meitei le sipai lamin puak thei thil nen an ron beya sipai le mi puyan tambok si nen an tu mangin an chet hei talo niin thudon na chuan tarlang in rin ni zana tang khan helai bor vela hian anin kap le nei kha anemele ranjit singa in an hala ama omlo lai ani thunga serowa hian in zavel chu halani bok ainan halma hian anemele tiamin emele palivelin suknu hi tlon tuma Meitei nu hovin an lodang ven himna min pethatok lo tiin an kaltlang an phal lo niin media thren khatin an tarlangani heti lai hian lamsang ps huam chunga om iroi semba khuaa mi puipung khom chuan ambulance le gypsy pakhat mi pathum chuan na an hala chuang te hi an vain an thia heng lirthei pahni hian phaieng atangin Imphal West panantuma nuna chanji nga hian kumriat mi potela an kang hlum ani hei hi nizanda rukle chan ve bor vela thleng khania media lam chuan mi puipung khom hi tu tengen ni tian tar lang lem lowa ma se iroi semba hi Meitei khuaa ania social media lama chuan nuna chan te hi zohna thlak lam niin an soyani zohna thlak te hian an thil ngiat in rel bol na rang nei chu nortlang an latum zui zel boka a bo zui dan tu rela lamka a an thut khom tumin core committee on separate administration CCSA an dina he committee din hi kuki MLA te NPS civil society organization ten thlamasa a aizola resolution an lo siam to bo zui na anin aranga in rel bol na nei hi bo zui zel ni se antia kuki in pi Manipur zomi council ITLF te chuan palai pahni theu he committee ya hian antir dona CCSA pisa chu aizola nga ni se tinan rel bok executive core committee atan KIM SC Marin Pui Mizo People's Convention le ITLF ayo te anda ngal boka regional office po Manipura khoriat vela da antumane hetilai hian Meitei lamin pathian ni khan New Delhi a pun kho man nei ve boka kuki heltelaka in hum himna angiata danlova Myanmar tanga lut te danlova Burma tanga ron lut dancha te Manipur in pum khatna von himte atelbok anpun khomna hian kuki nam nilovin kuki helte chu an ngai mo berani tian tar lang tel le taboka boina chuak hi namle namin kar nilovin kuki helte ne na kan boina ni anla tile tafana hei hi chu sipailal berin aron soi chian to kha lan moi ve du sin abaka hanti vak ngai na an reto chialo te po ani mai theya Union Home Minister Amit Shah remna le muanna azonna a lom thu soina tan Committee on Tribal Unity COTU chuan Kangpokpi District a National Highway pahnina Dimapur ne na anin kalpona andan cha chu nisari chunga tan ti top lailok an remtia voina tangin hei hi an kalpuitrana lirthei kaltlang an phalji nga hian nitin mamole damdoi phurte chau ani don thunga kaltlang tur lirthei te chu sipain an escort turani antibok lirthei hi chommadar so matranga chohnudar ni chung an kaltlang theyang kongpui dancha ti top tur hian COTU hian pol rang rang te an ron khom nuwa an remtia chuti mek lai chuan COTU chuan kongpui honani chung hian Meitei hovin kuki te chena khuaa an beyani chuan kan thutluk na hi kan ngai tuanon leang tin an thu chua chuan an soyani kongpui dancha hi Union Home Minister chuan atop theina tan Twitter lama ngen na asiam nge ngeya eitur damdoi tuial theile mamo dang alu theinan kongpui hi hongram ro ati Manipura hian internet an titopa angen na hi ahong tu te hian an muero chu arinom chia lem lo thungani silai bo po an mulet le tanua le
heng silai tamber hi Meitei ho ruk chuani kha Security Advisor to Manipur Chief Minister Kuldip Singh Soidanin darkar somni paliliam ta khan silai somni pathum mobelania avain zahni le pahni vel chu Union Home Ministerin angen nuwa mu kirtoni atia silai ba ka hian amu round zahni somnga pahni te puak theithil chi rang somko pahni vel mu chua tonia heti hian an boi tirata silai bowan mu chua to zong chu zasari somriat pakuanin amu sing khat chuang mu kirani to boka silai bo chungchanga hian video masalam en lote tan imphal chevela police le sipai te silai da that chu sangli chuang abawani kha amu po round nuai nga vel ngot mai abawa in kana silayan nei that chan pakhat nia soyane Union Home Minister hian he boina chui chiang tur hian member pathum omna commission adin felta boka Guwahati High Court Chief Justice Lui Ajay Lamba kai ruain IAS retired Sekharda Sale IPS retired Aloka Prabhan Kharate anidona he commission hian boina chua trandante adar zel dante le tharum thona a namni te bituman ni dante an chui chiang dona boina chua chungchanga hian thunei tu temo mimale mozinga an nahlen lawan omem ti te thunei tu ten boina pun lun tur ven konga an na an hlen chi em ti te tharum thona met mitura malak dan te chu an chui tura hian atelbok until mu chuate hi arang theyang ber atlaina bera tharuk main central sarkar nena an thelu turaniang hetila hian curfew po thladul le hretania imphal phai ro ma chuan chhunlama darkar som pahni chhunga tan thladulanin tlanglamai ro chuan darkar sari chhung anzalen don thunga Security Advisor chuan tundin huna chuan boina lian zual pui chu are to ninasoi internet ti top hun chu voina atop nuwa ninga chhunga tan po seilenia juni som thleng awle donani Manipur sarkar chuan internet ti top hi thudik lo thedarna wanga boina chuak thei vena tana anti ninan soya hetilai hian Supreme Court ta internet ti top khinna hi alut ve mek bokane he boina tlang mi te torna satzia po alang chuak ta zela in somli velomna bi phainom khruai tu thangboi vai phei chuan until tonrap thak zet mai asoi chuaka Meitei te laka Assam Rifles le State Police ten minveng him zolawa ngai tha kan ni ati Anko hi Manipur district pathum kangpok pi thaubal le kamjong te inrina tlang le phai inzom nalaya omania puthang boy hi tuna chuan Churachandpura relief center a awmek meni thuma tharum thona chuak khan azana ankhuaron kangkai trana boina na sa theidon ti rein nangpok sekmai police station a bepopa ven himna avadila Ankhoa hian kuki naga le Meitei te omin boinan pumpel theidan tura nam rang te hian in ron khom na aneya ma se omzia om talo thung meini thum tlaya Meitei hovin kuki te chen na khuaa le ankhoa a in thren khat chu anron hala police te puina anbe selain chu po chu mutura om talo nina soi chumia ya chuan Meitei ho an pui ta thunga Meinilia chuan kan khuwa chu an hal fai deuh vekto ati theya Assam Rifles nena ziakin in hum himna kan dil le a ma se be sei tura om ta chuang lo thunei tu sang lama tangin phalna kan hmulowa ven himna kan pe theilawang cheu minti atia inan halba ka hian in chunga bungro himla om chunte chu min rok sak vek boka kan ran vulamin Meitei te hian minzu asaklo in kan nei tak lova chuan khoche vel ram nuaya mitam takin tomhulna anzonga ma se Meitei ho manzinga katel vetlat kamit min tuam sakin mun fian real dewa min ruaya chuta chuan kan khuwa mi pa fa chu anvo hluma Meitei khuwa thaubala kanupui le anvuak hlum tak nupui te chu saruakin kholaya anda
chumi hnuah chuan min chhuah zalen chau ani ati hemini hian Meitei te hian tlang mi pakhat po an va hlum boka arwang chu nangpok sekma police ten an tuama puthang boy le chung te hi an chhuah hnuah tangkhul hnam chen na laman pana ma se an lo mi khwal du lo Meitei hovin kan lo hum che utiin minron ma veang ti kan hlau an lo ti sana ram hnuai lama an bi ruzuita a chuta tang chuan bongmol lampanin Churachanpur an thleng thei ta ni an torna hian police le Assam Rifles te adem hlea police te phei chuan Meitei laman ona kan boina hian AR nen ronin rol vat chuni se tharum thona le chiat na kan tor tamzo khachu kan pumpel theyang atia an khua cheng te hi tundin hmuna chuan mun hrang hranga anom dar to an khua hi andin thale theido nem ti po hriat ani to lo anom na chevel phowai bi huam chunga hian tlangmi te chen na khosom pahni vel chu luazui tlak lova halania heng khua cheng tamper chu Churachanpur Relief Center ate an khosame kane